Na kabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka sarkar MDA kala khot yakran yakinong yalam khasi Students Union KSU. Namar ka kam khanra mender kabalayat hakaleng ki jaka ka rilum khasi bat jantia. Hadian ke sigat nanti di bayu balai kau mengilas sedang lakukan tu tadi ban sedang ban petnya ban syar ban cek dia diberi berung bumi cukup kejala cumi kamtam di wan tri wan tak projek oke aku bang ngilap bagi woni ku dan kuat dan slah kem apply tak bok parmen TPE itu di kiat sengi ladon kecengkran yang berubah kamdon tak bok parmen. Dari kawak permit kita lengkot dari kita state migrants kemana mulai sepat kalau amen sekirul harus nam araja kat. Di pemgalong di sulfu bok permit hot untuk gendong bar bila ban apply bok permit tang sanmut sejerong. Arjara pau yi ke sota jala wara ada bojong ban ke nong trai hapan sista bak ke department. Hari bunyi pulih yang itu ke an berak sarkar jar tolong kadang terus sekolah. Di bila ai jumut mata ya ke sarkar ba kana penfan pa incorporate di rules trong central act satu ke state act kan penting so. Di hendai no kaliang ke CM ong ba apan examen ni nek kap di fry na kaliang ni trong seng pembangiang kat kanong rem bagani gris punta bangi yai istitia sarkar kalau bagani pentrikam ya MRSA kat ba ke sarkar ni ada bisa sang di kata ai di kajing ya keren hi ngomong ba miso hendai ngasong kada sekeren kalau tang sanpau bat kalian ni juga seng ni si bantu kana ya teng ban khanra man di jata haduk muni i bagi takian cepat serajala penhun kuba ya hap tak pun berjing kuat buat kamtam ni kuat ban i bak MRC kadang terkam nak ada kai ka baka seng na penpau pat halor kini ka jingsa khot hadir kha to gi gilung ngelam hi ka jiban ya keren jungin taski kam dai sakang ke jing yo sti sobha na ka sarkar na police department de jingan keren ji ka halor di ka baka ni fokus kolong di halor isu kita jekot sobha jong sarkar jong police department man ka pos ko lekin dai batang thamai di dia man ka pos dai kasongpat sah sarkar ke kamram ka menle kamram juga genya kesucia pada sarkar kai ba u chief minister u kuran sya seng ha bai dai bat kenika kebangiban itu pada sepang ka IT pada MRC dan dai siam ke banongkong ong ba kisi banwan maka jinge ther ya tai ka MRC kam ditangki sumarui dan lang tetap lang bisa balang ro asarai mosabuk ke buat saya sakhat di bisa balang per banyak keren lor pani andai kumbangi kli ya kai kata ka ba ka sarkar dia ka tho makan phai no ya kenika MRC sarkar jalaru kampan long hai kata lanti basai badai nimpan i le jong khmat kita ki kom tho sarkar dia lengi ban ba balik kam terikam ke principal act yang menjak ajar kan je hang tu la don district task force ba kri disi kan top USB kan top ki borong sasnong haman ki district per ai kum ngang so kita kata district task force ka ya tang ni po nong ba solong ha ba kila khot kum ba new television nong be ter ban ner jumut tengi so thu sai ki district na so ba dang thia thai te ni ye ban ni sarkar ka ham so thu namar ba ka jinglong jengman ki beri workshop nasabat ki rum jala jungi kan pot kan sla nang syu thu ru kani ka an ka ba wara kamtam sarkar ajar arpau ru nang syu patai ba kai misam ngilap tolong akan ru ter pidon ki beri ki ba tang efek ru kimdan pankat ru kimdan adhar ru kimdan ngibe nang tu kilek spo berni tu infiltration check nang tu iseu lai spa nang tu biyo tu kepas te ko minta ki kolong ba ngasko banyak kaan hap sulong tek tu tiket lu pitro ngasko ba kalong ke ikba nyema ma peliang ke so ya hap hiru di ngin sapek ka sarkar kali ayu te roda kot ikam bangsu kot tajing examen te ngir hab langi examen sabar la bani ka sekretariat kalau ikam di ban pendak
Kayak gitu. Hei ka sorkari ka ong ba ni ban ba jika arjar khan rio te laudan terjemara amendment arjar arkau atu pon la keren di ong ba pentrikam sarkaan sia naipat kerti te amendment mario sa atrak saka sorkaran dia berkesedan ru ban lek buat sekejing bisa hari kelajia ba kalau tek kumangi keren te mentaru udang keren be ta gaju ba buat ka MRSA ru udang don ta gajing yumir jing ket sekar dia tan keren so sakai ini dengan tip marai lada ini kita an ke bangi lakmi dan tiga udang sukot tak eksamen tinggi lu ini le eksamen dah nilai dah kam sama dan kenam songthat ni ka jingwan lu ni giwan persau asong sa sorkar ka ibe benle andai dikam ki mengraya ki tayu ada nang ni sakmadu kenong kumju kumbolong tat hat ong me tat hadu muni ibe ti an sorkar ke terkam hok ban penhulang aja angut tumpat ba pat kam tam kerja urut sini tolong anjot kan benmi penyeda cuma tung ketep untuk sebar ko jala cuma keren ke jingkar pat metro tamar wat ke jing ajumut sini rusi emang sa eksamen te ala sekau na eksamen situ untuk ngi ya sakmat kita abalam kene abai dia makan itu yang tiga jela di barung kita mah beri pada kesorkar kawan rai ini tiga jela di bantring ni belum konsultan ke bidon ke kasengal yang ini semua kajing wara itu konsultan repair ka cakam dei ka topik menyekran lo sidam tersiru pada ngi kongsan kalong ba menyekran ni ki menyekran kan ko madan dari konsultan ngakran kita kalong teng kawara sokar to ngomtep kai kajing jo sementoi ka sokar na kita ngomtep hai pikran sepung konsultan ngasno ba kibubun ibrim jong telah kapten kampro ngatrai por kaya kala i ban space lang ikiru makin explore dia at kanu kajing la ajong ki ni so tu yo le se gidan kijing ba kuning tai ne tai yo umlah ki ada kata long kam bateri kon kam chnaying sa sembru gidan ikam ba pasti yo le se kam gidan ko pala tan gidan kam we ar ni babun pasti fatbe tapi trans pang posta do mas ngoba kaya ka don kam ba ala ki jong explore pen iba kat mo kajing la ajong ki ndai nada selawan ra postan na sabar na try kajing siapa mesti kami mesti atur tentang mesti kali persua bisa supaya ba ndai ai jing start jing kita ki nang mikmat ba ba lajit ke sepakat kam ndai na kalian lu sang ni stale Kadang kajing kena dulu try kali bende jing sutu bat kajing perkat bat keju ke bor kami berlong penuksa nam pagi bubur kampat balam kadang ga jingkeno ba ong ba kani ga jingkenra migrant workers jong ka KSU kala kata ya sibun kita ki important projects jong ka government kita ni ban hi kajing keren ngasio snow hendrai ngami i ba kadan kono kajing ta kenya kata kidon ki project ki ba ki post nemru kamdak lalu nuru teknuk jong kata ngatrai kata dari tang kajing keren kebangin namla pan priang kongsan kalong huslai ya kita projek jongka sokar lani projek bawan rak damnur ngono hari hangi ke kum kaseng ni simba ko sorkar huslai ke dia kata identity jongka projek nanti yo insya terdapat di pasal lagi ni keren ya kata insyaallah lebih baik ya ketua Interstate Migrant Movement Act sebagai jongka sentral la amen kiru dekat state aja kat hantu kandai ben ong ba kate tang yu tau ngong tre ari kate kontraktor kadang penalti kadang ba fat te kene ka bawat tu jongka state ka ba wara ajar paulai di ong bakala asim tang kanu tang sanajar kontraktor di sanajar ke yu ti kontraktor ari ngaso ben ong ba kene perking ikran tar pemini perking ba lalu kontraktor ule ya ka babakla kumpai kumpi an bulan pasti nak terai kali kameram jom tak concern department gitu kam ba kunu ko dibende andai kumbolong utang iba ya gitu bumdon kot konselaro bumdon sumadan ai hidon ki FIR bandar yang jom ki snat rekam seng kila mudui persa itu kot konselaro ngam te peserta kale yu bismen kale yu andai ajaka banang budian kita ki beri borong bi an andai iba kemudian ban internasional dan ya keren sekali. and NGOs should be menuingi yakun mas kaliang ba sarkar ringi kursiyo ko sarkar tapi kan mau kata kajing urlong kajing
pas ke resolution no aja kendai hakat kendai tidak no opera adu kadai ji terang baik ba kita pasong po sekretariat habakan ru juga saki plan-plan ba beron ru ngut dan weru persa te kamdon kun hukum kata ngasarai kadai pat saga kamram pat jung kita kiba ladan po ski ba ba kami nanti dari kamram ju pigin punu pun ulong makin jai tiet sing khang po nong ba di ba ai pi kan dari kam po jela